والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasangli tibang puji Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat tibang salam pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna mga kami kamaapan sin Hindu nito kitagnaan na muna sa on nagkuan technical problem. So inshallah subhanahu wa ta'ala itukbal na to in microphone guru na to supaya continue niya in syara niya Hindu niya. Tafaddal fadilatuhu mashkur. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت wal-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Puas ding hapud jiman sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta salawat iwan salam pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haadlaw ini insyaallah ta'ala kumawa kita nyo pangadjian ba gudeng kitab akidah amu insiulat sinhambuk daing hamang salaggu laggu ulama sin Islam. Alhamdulillah pangadyan lima bay nalilay na to na indaing ha mga panagnaan pangadjiun bangkaw humati sin ilmu tauhid sabab siya yaunin puunan malunghay mo kahatian in agam apabila mo na pangadjiin kitab yaun walillahi alhamd na pangadji na to na sarta natamat na to in kitab al-usulus salasa. During day ha kitab yato mataud in kitab amuin pangadjian sa rayaw bangkaw mabaya humati sin akidah atawakan bangkaw mabaya humati sin tauhid. Biya na sin kitab Kashfus Syubhat. Demikian kitabut tauhid. In kitabut tauhid alhamdulillah kiatagnaan nato na sampai 5 binati mo nga innalilay dahin doon na Masjid Santa Barbara. Insyaallah ta'ala pawaon dayat turindihan ni Daul Islam. Sarta titipon niya sampai matangbos siya, sampai matamat siya. Ubos siya to ang pasiyahin ng unsidiya supaya bangon mabaya mga yukapi na malunghay sila karihilan insyaallah ta'ala. Doon na kitabut tauhid yaon amuin pagyan haqqullahi alal abid. Kahatihan mo rin doon bang unin pagyan ng tauhid. Kahatihan mo rin sabdain doon bang uno naman in kalabbiyahan sin tauhid. Uning kalagguan niya. Sarta dain doon haon kahatihan mo rin sab bang uno naman in makabawa tar sin tauhid. Manilay yaon katan insyaallah ta'ala. Inyat to pahuwaon dain diha ni Daul Islam tumagna ha bulan December ini insyaallah ta'ala kahabilang puas zuhur. Pangadyan day nga Masjid Jami Santa Barbara makalamod na rin dituin kitabut tauhid. Inabi hayaon amin kitab nila yun nato bago kitab Aqidatul Wasitiyah. In kitab Aqidatul Wasitiyah tiya alif atawakan biaktul sin hambuk daing ha mga salaggu-laggu ulama sin agama Islam Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Inluon sin kitab ini tumagna daing hapag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala ibang pasin kaywanan rukun sin iman. Sarta daing dihalam sin kitab ini kahatihan mo rin di in asma'ullahi wa sifatihi kangaan-nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang sin kasipat-sipatan niya labay rin nga pamaham sin ahlus sunnah wal jamaah. Damit kyan daing dihalam sin kitab ini kahatihan mo rin di bang hisyuin na kasiha
hapamaham sin ahlus sunnah wal jamaah, dahin doon hapag-ingat sin asma'ullahi wa sifatihi. Doon hapag-ingat sin kangan-nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin kasipat-sipatan niya. Dahin di halilayan na to ini, mataud in nagsyarah atawa kan in naglilay sin kitab aqidatul wasitiyah. Mataud in naglilay ring ha mga sa lagu ulama sinakam Islam. Adapun in piyagkawan na to lilayan, dahil di hatu ulama ini. In panagnaan, amo in pagkawaan na to sin lilayan, hasupaya na to kapahaman marayawing kitab aqidatul wasitiyah, kiawa namu inilayan din kan Allama Muhammad Khalil Harras. Ini karuan niya din kan Allama Muhammad Salih Al-Utsaimin. Ini katunya din kan Allama Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan. Amuyat tin pagkawaan na to sinlilayan sin kitab Aqidatul Wasitiyah. In muallif rahimahullahu ta'ala timagna siray ha bismillahirrahmanirrahim. Ubus na nagbismillah sarta nagmukaddima siya. Amunain mukaddima biyasa na to kaina. Iniri na to nalilayon hambuk-hambukon. Sababin ini kahabilang kita nyo dumihil pangadjian sing kitab ini basahun na to in mukaddima. Puas na nga mukaddima niya. In agin niya amma ba'd. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. أما بعد وأسنى رنها pagsulat si muqaddimah sin kitab in aginya فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. فهذا in ini launnya hatinya manunjuki isyara siya sin aun bisarahun niya puas ding haini. In bisarahun niya rin di haini, lalangkum niya rin di haini, in aqida imaniyah. Aqida imaniyah, amu inday nga sa laggo niya, amu na yung pamarat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin kahinapusan, sampay parukun iman unun. In agi niya, fahada i'tiqadun. I'tiqad. Amu ini i'tiqad. Ini-i'tiqad, amoy inim parat saya pamarat saya halam sin pangatayan sin manusia. Aun i'tiqad kasabunnalan, aun i'tiqad kalaungan. Biya na sin nag-i'tiqad in manusia, in Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya, wayrun sa kuto niya. Ini-i'tiqad bihat tu sahih. Adapun ini-i'tiqad batil, biya na sin i'tiqad sin mga sila nasara, sila Christian, anna Allah thalithu salatha. Ini-i'tiqad nila yung Tuhan, Trinity. Tuwing taod niya. Ini-i'tiqad bihat tu, i'tiqad batil. I'tiqad kalaungan, sabab sin sulang siya. Habayta sin Allah Ta'ala, iban habayta sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Unin i'tiqad ni sabutun, in aginya al-firqatin najiyah. Al-firqatin najiyah. Amu in tumpukan nalapas. May taon ba tumpukan sin Islam? Aun ba tumpukan si Muslim? Bangsaw pa maun? Aun hati malapas? Aun day sabdi malapas? Aun magparuntungan? Aun magkalugian? Unin pagyanong firqa rin dihay ni. Laung sin mga ulama in firqa, amuin kasra in faniya, magmakna siya at-taifah. Hati niya, tumpukan. Biya sin farman sin Allah Ta'ala, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٍ. Hati niya taifah yung maksud sinday dihay ni, in firqa. Amma al-furqa bid-dam, adapun in furqa, damma in faniya, magmakna siya al-iftiraq. Hati niya pagpulak ka na. Hindi ni maksud din dihay ni taifah ay firqa, magmaksud siya taifah. Hati niya tumpukan si mga manusia. An-najiyah. Amuin nalapas. How no nalapas in mga tumpukan ini?
An-najiyah ismun fa'il min najah. Ismun fa'il in najiyah kaya wa daing hakalima najah ay idza salima. Haunu sila najiyah, haunu sila nalafas najiyatun fid dunya minal bida wa salimatun minha. Nalapas sila rin di hadunya sing kakahinang bid'ah, kakahinang bago agama, sarta na salamat sila rin di Tuhan. Wa najiyatun fil akhirah minan nar. Iban demikian nalapas sila hadlaw akhirat dahil halom sinafinar ka jahannam. Hati niya in firqatun najiyah pagbahasahon ini amunay ni intumpukan nalapas dahil di hadunya rin hakakahinang bid'ah. Iban nalapas hadlaw akhirat dahil halom sinafinar ka jahannam. Asarin umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapulak kanat mabayak kita iban sindi mapulak kanatin umat si Nabi Muhammad. Asal ini kiawaita na si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabda niya, wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqah. Mabahagi lang si Nabi Muhammadin ummat ku makakapito ang tagtut bahagian. Mabahagi lang si Nabi Muhammadin ummat ku makakapito ang tagtu. Kulluha finnar. Ingkatanya tulong si Nabi Muhammad halam sinarka illa wahidah. Amurain hang sulam, amurain hang bukim malapas dahil halam sinafinar ka jahannam. Bimana yung kapituan tagdua halam sinafinar ka jahannam, amurain malapas sinambuk dahil natumpukan, amuin natumpukan sin umat niya ini. Qalu ma hiya ya Rasulullah. Inagisin sila kasahabatan, unoy malapas halam sinafinar ka jahannam ya Rasulullah. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Immalappas law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing ha ummat ku haafinar ka jahannam, uno ing kakahinang nila amuin simingod sila hakakahinang ku, iban simingod sila hakakahinang si mga sahabat. Dahil dihay ni fiatarang si Nabi Muhammad immalafas haram sinafinar ka jahannam, amurain miyagad sin sunnat niya, amurain na magbuk sin sunnat niya, iban miyagad sin kakahinang sin kasahabatan niya. Ada pun mga sila simulang hasunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayruun pagduarwa makasud sila palam sinafinar ka jahannam. Biya na simbiyay takato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hadis ini piatarang kato tanyo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pagyanong najiyah. Amuin malapas. Faman kana ala misli ma alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asabahu fahuwa najun minal bidah. Isiyo indeng nga umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin miyagad hakakahinang niya, iban miyagad hakakahinang sing kasahabatan niya, wayron pagduar wa insilayat to malapas din di hadun niya rin hakakahinang bid'ah. Iban damit kian wayron pagduar wa in mga sila na maubog sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban sing kakahinang sing kasahabatan, wayron pagduar wa malapas sila dahil halam sin afinar ka jahannam. Hasabab din dito yung silayat to malapas halam sinarka, iban malapas din di hadunya dahil hakakahinang bid'ah sabab bimbiyag buwan nila sunnah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usang panasyugpatan al-firqatin najiyah al-mansurati ila qiyamis sa'ah, al-mansurati ila qiyamis sa'ah. Amu intumpukan najiyah, amu intumpukan nalapas ini mansuratin ila qiyamis sa'ah. In sila ini tumaptap, in sila ini mangdaw, in sila ini manayimbabaw sampai nasadya pamakiamat in dunya. In tumpukan ahlus sunnah wal jamaah, in sila ini hakasabunnalan, in sila ini hakapatut, in sila ini di maraog sin mga sila mangdaraog, di maraog sin mga sila simusulang sin sunnah, di maraog sin sila simusulang
haagama. Ba't malaingkan in ahlus sunnah wal jamaah, masih-masih sila manaing babaw, masih-masih sila dumaog, masih-masih sila tumaptap sampai paadlaw qiyamah. Nung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haq mansuratan la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah. Nung si Nabi Muhammad, masih-masilong yung tumpukan dahil nga mga umat ko na mamagbog sing kasabunnalan sarta ng daraog, di makamudarat kanila hisyus yun sumulang sampay na sadya makiamat inunya. Hasabab din dito in firqatun najiyah, amuin tumpukan malapas, masih-masih sila ini sampay paadlaw qiyam. In maksud din dihay ni ay ila yaumil qiyamah, fahiya mansuratun ila qiyamis sa'ah. Masih-masih siya tumaptap, masih-masih siya mangdaog, masih-masih manayimbabaw sampai makiamat inunya. Ini ada kala mahinang problema mo. Sabab aun dukaing hadis, bang ini di masalas say marayaw, ada kala hapangatod sin ikaw ini nagsulang iwan hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab din di habaita ini, masih-masih intumpukan ini sampai pamakiamat indunya. Masih-masih siya nangangamputa kasabunnalan. Bukun kalongnya, nagsabdain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sindi makiamat indunya, di makiamat indunya, wa huwa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara bi anna as-sa'a taqumu ala shiraril khalq. Bukun kalong mo in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita makiamat indunya rayno nasangi na manusia. Di makna in marayaw, in mga manusia marayaw, in mga manusia marayaw, di nila naabutan yung pagkiamat sin dunya. Patayon na sin Allah Ta'ala yung taumara yung pamakiamat in dunya. Iban bukun kalong mo, naghadis in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahu la taqumu hatta la yuqalu Allah Allah. Bukun kay hadis in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di makiamat in dunya, sahinggaon magyan Allah Allah. Bimakna bang wayrun na magyan Allah Allah, wayroon na tao marayaw, makiamat ni dunya. Kung maksulang ba in hadis ini, lang sin mga ulama, in maksud sin mansura, amu in sampay pa makiamat in dunya, in maksud niya rin lihay ni ila qurbi qiyamis sa'ah. Hati na sampay pamaray na makiamat in dunya. Sampay pamaray na makiamat in dunya, masih-masih in muslim, masih-masih in ahlus sunnah wa jamaah, na mamagbog hakasabunnalan. Harukaing ta'wil, in maksud niya rin lihay ni sa'atuhum. Hati niya kamatay nila. Sabang imano siya, miyatay na, amo natin kiamat niya. Amo natin kiamat niya rin diha dunya, siya dagpagan sing kamatay. Sabab din dito, in mansura amin firqatun najiyah, sampai paadlaw kiamat. Hisin sila ini, ahli sunnah wa jamaah. In firqatun najiyah, amu in tumpukan malapas dahil hakakahinang bida arin diha dunya, iban malapas dahil haafinar ka jahannam, amu rin sila ahlus sunnah wa jamaah. Uning pagyanon ahlus sunnah wa jamaah. Uning pagyanon ahlus sunnah wa jamaah. Tiyawag sila ahlus sunnah liannahum mutamassikuna biha. Tiyawag ahlus sunnah sabab in sila na mamagbog sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun in sila wayrun na magbog sin sunnah, di sila matabag ahlus sunnah. Sumakawa in pagtawag nila ahlul bid'ah. May tiyawag ahlus sunnah wal jamaah. May jamaah liannahum mujtami'una alaiha. Sabab in ahlus sunnah wal jamaah, nahambuk sila, napupun sila, bukun sila napupulak kanat, dahil doon na pamagbog sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asabab din dito,
in ahlus sunnah wal jamaah, di sila mapulak kanat biya sin pagpulak kanat sin ahlul bidah. Biya sin pagpulak kanat sin Jahmiyah. Biya sin pagpulak kanat sin Rafidah. Napulak kanat sila mga sila ahlul ta'til. Napulak kanat sila dahil doon nakabatilan. Adapun in ahlus sunnah wal jamaah, masih sila nahambuok dahil doon nakasabunnalan. Masih sila nahambuok dahil doon na sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana kad yahsilu bainahum khilaf, minsan na'aunin khilaf, impiyag biddaan sin sila, di iyat makamudarat sabab in khilaf sin ahlus sunnah wal jamaah. In khilaf sin ahlus sunnah wal jamaah, di makamudarat dahil nga hambuk-pahambuk. Huon ang ikhtilaf nila. Minsan hafarkala akidah ang ikhtilaf nila. Dahil nga mga ikhtilaf nila, harraan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi'aynihi am lam yarah. Uno kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Tuhan niya, sin pangatod niya, sin mata niya, tawakan mayroon niya kita. Ang khilaf sin ahlus sunnah wal jamaah bihat. Doon pa khilaf nila, hal adhabul qabri alal badan wal ruh aw ruh faqat. Uno, in azab, in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanu siya doon haram sin kubul. Siksaon niya ba, siksaon ba sin Allah ta'ala imbaran niya, imbaran sin manusia, atawakan nyawa niya sa dyan siksaon, atawakan siksaon ni nyawa iman sin jasad. Inyat to demikian, khilaf sin mga ulama. Adapun inyat tu khilaf far'iyah bin nisbati lil usul. Bin nisbati lil usul. Adapun hausulan sin agama nahambuuk in ahlus sunnah wal jamaah. Idzan fahum mujtami'una ala sunnah. Fahum ahlus sunnah wal jamaah. Asbab din dito in sila ahlus sunnah wal jamaah nahambuk sila rin na sunnah hangkan na in sila yaun tiyawag ahlus sunnah wal jamaah. Dan di habaita sin muallif rahimahullah ta'ala, kahatihan serta keingatanmu in mga sila amu in simulang dahil nga tariq kasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukon sila ahlus sunnah wal jamaah. Biya sila sin Asy'ariyah, iban sin Maturidiyah, in sila bukon sila ahlus sunnah wal jamaah. Habaita sin muallif rahimahullah ta'ala rin dito. Maita liannahum mukhalifuna lima kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi fi ijra'i sifatillah subhanahu wa ta'ala ala haqiqatiha. Sabi sila Asy'ariyah, iban si Maturidiyah, iban pa sinduha yung tumpukan, in sila simulang sila manhaj, simulang sila hapang Hindu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban sin kasahabatan niya, lainun hapagpaham sin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala kasabunnalan niya. Asabab din dito na laong yung mga sila imian, laong niya inahlus sunnah wal jamaah tu in taon. Ang pambiyeta si Nabi Muhammad inahlus sunnah wal jamaah hambuk da, in firqatun najiyah hambuk da. Nabang sa pama imian kawing katan ahlus sunnah wal jamaah rah, in salafiyun ahlus sunnah, in Asy'ariyah ahlus sunnah, in Maturidi ahlus sunnah, in Mu'tazilah ahlus sunnah. Ang mihat tumataod in firqatun najiyah. Ang pambiyeta si Nabi Muhammad hambuk da. Napagka siya hambuk da uno baha in ahlus sunnah wal jamaah. In ahlus sunnah wal jamaah amura in namagbuk sin sunnah. Man wafaqa sunnah fahuwa sahibus sunnah, wa man khalafa sunnah falaysa sahibus sunnah. Isiyus yung namagbuk sin sunnah, siya in ahlus sunnah. Isiyus yung in simulang sin sunnah, in siya bukun siya lamud dahil nga ahlus sunnah wal jamaah. Fanahnu naqul, lang Syekhul Utsaimin rahimahullah ta'ala, as-salaf hum ahlus sunnah wal jamaah. In sila salaf ahlus sunnah wal jamaah. Si Buddha salaf na kauna, iban salaf hawiyaon at tawag ka na susungon. Sabab adakala imian in sila in kamu bukun kamu salaf. Sabi natin sin salaf amin mga nakauna, kasahabatan, tabi'in,
Uno-uno na kaunin pagtag salaf. Na may taimian kami kamu salaf, simboy pa kamo nakauna, buhi pa kamo. In kami imian kami, nahnu lasna salaf, lasna salaf. In kami bukun kami lasna salaf zamanan. Bang waktu in pagbisarahan in kami bukun kami salaf. Walakin nahnu salaf, nahnu salafiyya aqidatan. Adapun in kami salafiyya in aqidah na. Bimakna in aqidah sin kami, miyakad kami aqidah sin mga sila salaf, aqidah sin sahaba, sin tabi'in, iban sin hisyu in miyakad kanila. Amo yatim pagyan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lawan Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, al-jamaah ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak fa innaka anta al-jamaah hinaidin. Impagyan ng lawan Ibn Mas'ud jamaah, amuin miyakad siya kasabundalan. Minsan pagkaunan mo isa-isa mo, bang kau miyakad kasabundalan, ikaw jamaah. Bangin ikaw miyakad kasabundalan, minsan pa isa-isa mo. Lawan Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, in ikaw jamaah. Asab din dito na Ahlus Sunnah wal Jamaah, minsan pa isa-isa mo. Ahlus Sunnah wal Jamaah ka. Uno yung i'tiqad, pag iyanon sin firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah, in i'tiqad nila wa huwa al-imanu billah. Wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini amunin pagyan rukun iman uno. Ya parat saya tu sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kiawa dengan hadis Jibril na asubu in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni al-Islam. Baita ya ku bangunin Islam. Baita si Nabi Muhammad dan rukun Islam 5. Lawan sin Jibril, akhbirni anil iman. Lawan sin Nabi Muhammad, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhirih wal qadari khairihi wa syarrihi. In pagyan long sin Nabi Muhammad iman, amunin parat sayaw ni Allah Ta'ala, iban sin ka malaikatan niya, iban sin ka kitaban niya, iban sin ka rasulan niya, iban sin adlaw akhirah, iban sin qadar marayaw, iban sin mangi amo yatim parat sayaw. Amo yatim pagyan ng iman. In iman lang Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, qawlun bil lisan. In iman lang sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, qawlun bil lisan, amalun bil arkan, i'tiqadun bil janan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. In pagyan ng iman, ipamong sin dila, hinangon sin anggauta, parat sayong sin pangatayan. Tumaas in iman bang kau nagparat saya patuhan. Tumaas in iman bang muyakan in kabayaan sin Tuhan. Iban damikyan maba in iman bang iniyakad mo kabayaan sin syaitan. Biarin bahay pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala na lang kung ninupat parkala. Ini kaisa niya al-imanu biwujudillahi subhanahu wa ta'ala. Pag-iman mo parat sayo mo in Allah subhanahu wa ta'ala aun. Ini karuani al-imanu birububiyatihi. Parat sayahon mo in katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala hapag katuhan niya. Ini katunya al-imanu binfiradihi bil uluhiyah. Pagparat saya katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin siya in Tuhan tunggal pag-ibadatan. Ini kaupat niya al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Pagparat saya hakangan-nganan, iwan hakasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab din dito di masampurna yung pag-iman si manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mahinang niya, maparat saya niya, in upat na sabot tahin doon. Hasabab din dito isiyo-siyo in namarat saya hakaon sin Allah ta'ala, isiyo-siyo hindi mamarat saya hakaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siya bukun mu'min. Damikyan, isiyo-siyo in namarat saya hakaon sin Allah subhanahu wa ta'ala,
Sa di niya parat sayahon in Allah Ta'ala siya tunggal nagpapanjari damikyan bukun si mu'min. Iba ni siyusuin na marat saya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta na marat saya pagpapanjari sin Allah Ta'ala. Hakatunggal niya. Sabang niya wayroon kiya hagad. In Allah Subhanahu wa Ta'ala siya intunggal pag-ibadatan damikyan bukun siya mu'min. Hangkan na subay mo agad. Suway mo mahinang inupat parkala ini supaya masampurna na impag-iman. Impanag na anday nga upat ini, al-imanu biwujudihi. Parat sayawon min Allah Subhanahu wa Ta'ala aun. Sabab di kau maitong mu'min, di kau maitong bariman, bang mo di kaharun, in kaun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyari ining pag-ingat mo, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala aun. Kaingatan min Allah Subhanahu wa Ta'ala aun atas supat parkala. Ini kay sareng hatu dalilul aqli, dalil akal. Bang musalon in akal mo kaingatan mo aunin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karuannya kaingatan mo sinaunin Allah Ta'ala dalilul his, pananaman kananaman mo in aunin Allah Subhanahu wa Ta'ala lalayon natuda. Ini katunya dalilul fitrah. Fitrah amuin karya sa pagpapanjari si manusia bang di da kumangin fitrah niya umahagad siya sinaunin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini katunya dalilul syar'i. Dalil syara' biyaita biyaturun sin Allah Ta'ala Quran iban kiawaita sin Nabi Muhammad mamaita sinaun bin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muna dalilul aqli. Dalil akal. Bang musalun sadyan akal mo kaingatan mo sinaunin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanaqulu hal wujudi hadhihi al-kainat binafsiha. Ingkatan piya panjari ni. Siya baran niya nagpapanjari kaniya manusia. Siya bahay nagpapanjari habaran niya manusia siya. Atawakan hayop. Siya bahay yaw ni naghinang habaran niya. Di kaunun sinakal manusia naghinang siya manusia. Atawakan hayop naghinang siya hayop. Atawakan manusia nagpapanjari siya hayop. Di kaunun sinakal. Sabing karya sa singkatan way. In karya sa manusia way. In karya sa sin hayop way. Maun bahain way yaun bang way nagpaun kaniya. In jawab di. Na pagkarima aun inway, ba't malain kan subay aun nagpaun kaniya? Hati niya bang aunin manusia, aunin hayop, aunin langit, aunin lupa, aunin suka, aunin bulan. Hati niya aun nagpaun kaniya, sabab di maaunin katan ini, ba't malain kan aun nagpaun kaniya? Ada kala imyan kau na accident. Kasi bayit asing kakaiba ng scientist. Bukun dahil hatuhan yung pagpapanjari. Sana aun na sadya. Asubuhon takaw. In mga plane maglupad at asin langit ini. Bukun kain karya sa riniway. Naaun na sadya. Oo, naaun. Naaun bahaya na aksident. Bangway naghinang simplane. Aun ba makalupad at asin langit. Bangway naghinang sa TV yan. Aun ba kakitaan mo tawarin doon. Injawab way. Bang way roon naghinang si mga sasakatan. Maun bahayan? Di. Asabab din dito. Pagka naaunin sasakatan sa baon naghinang kanya, naaunin plane sa baon naghinang kanya, biyarin na baha in langit iban sin lupa. Biyarin na baha yung mga budi ni. In suway ni. In bulan ini, di ni kakausan si manusia. Pagka siya naun, hati ni aun nagpaon kanya. In nagpaon kanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan na Abu Hanifah rahimallahu ta'ala kiatto siya si mga tumpukan Sumaniya. In Sumaniya ini deng hawla India. In sila ini dahon nila maglukat ni Abu Hanifah. Sabdi sila kumahagad sinaunin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sila kumahagad sinaunin Tuhan. Miyat to sila kan Abu Hanifah.
Doon man sila kan Abu Hanifah, wayron sila siyambungan ni Abu Hanifah. Unin na kanila ni Abu Hanifah. Abu Hanifah rin hamang maingat sa ingat ulama. Hinagi Abu Hanifah, balik man kamulong niya, mari puasin ang kaadlaw at tawakan puas 2 adlaw, balik kamu mari. Di tapaka mo jawaban bihawon sa balik kamu mari konsum at tawakan kunisa. Haupunta, nagbalik na sila maun kan Abu Hanifah. Pagkaw nila kan Abu Hanifah, laong nila, madha kulta. Nabihaw, muna ni kasambong mukha mo. Laong ni Abu Hanifah, ana ufakkir fi safinatin mamlu'atun minal bada'i wal arzaq ja'at tushaqqiqu aba'ul ma' hatta arasat fil mina wa nazalatil humula wa dhahabat wa laysa fiha qa'idun wala hammalun. Laong ni Abu Hanifah kanila, nagpikir ako lang niya. Bitan ni mga tao rin nga India yun. Nagpikir sa dyalang niya hinang ko. Intiyali kulong niya, amoy nambok kapal. Amoy nang simul palang sin pikilan ko, palang panali ko. Aw nambok kapal, nahihipo sin luluanan. Nahihipo sin cargo. Tukob, inambok kapal yaon. Nahihipo sin pangalta, nahihipo sin luan. Imuntas dagat, ingkapal yaon. Tukob, imuntas siya dagat, sampai di matong siya pajambatan. Pagdatong niya pajambatan, pagdatong singkapal yung pajambatan, nahawas inluluanan dahil hatas singkapal mo pajambatan. Ubus siya ito nagbalik na isa, miniging kapal dahil hajambatan. Walaysa fiha qaidun wala hammalun. Di matong kapal, nagdarasin pangalta, nagdarasin luluanan, di matong pajambatan, pagdatong pajambatan, nahawas inluluanan, ubus miniging kapal, wayron nagparakan kaniya, wayron kapitan niya, iban wayron libur niya. Di matong nasa diyang kapal, way nagparakan, wayron libur, ubus nahawas inluluanan, nangat asing kapal. Lang si mga tao yaon, tufakir hada, may turang yung tiyali mo. Lang si Abu Hanifah na amo, na may tinatali ko. Lang sin tao yaon, lang si mga tao yaon, idan laysa laka aqlun. Mangbihat tulong niya, wayron akal mo. Hal yuqal anna as-safina ta'ti biduni qa'idin wa nazala wa tansarif. Lang sin tao rin nga hindi yaon, kaun ba lang yung sinakal, di matunging kapal, ubus naghawas, ubus minig, ubus wayron kapitan, nagparakan kaniya. Hada laysa maqul, di ato lang sin tao yaon, lang sin mga tao yaon, di lang niya kaun sinakal. Qala kayfa la ta'qiluna hadha? Long ya Abu Hanifah, ilaw niya kaunin sinakal yung bihat to. Ubus kaunin sinakal nyo, in langit, in lupa, in bulan, in bituon, in bud, in kawi, in katan, piya panjarini, naaon nasad, ya wayron nagpaon kaniya. Bang bihat tulong niya kamuin wayron nakal. Piya tumtuman sila ya Abu Hanifah, labay na nga akal fikiran nila. Hati niya, bang kamu taakal dah? Bang kamu taakal dah? Subay kamu kumahakad, siniaw ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapanjar sin langit, nagpapanjar sin lupa, nagpapanjar sin bud, nagpapanjar sin katan, piya panjari. Lamik yan hambuk Arab, day nga gimba. Naasubo siya, impangasubukan niya, bima arafta rabbak. Biyarin yung kaingat mo hatuhan mo. Unin agi, sin Arabi, sin Arab gimbay ni. Laun niya, al-atharu yadullu alal masir, wal bi'ratu tadullu alal ba'ir, fasama'u dhati abrajin, wa ardu dhati fajajin, wa baharu dhati amwajin, ala tadullu alal sami'il basir. Laun sin Arab ini, naasubo siya bang berin yung kaingat niya hatuhan niya. Laun niya inlimpa, insakah, mamaytay sinawnin naglaon limabay. Damikyan in limpa sinunta, mamaytay in bakkas sinunta, limpa niya mamaytay sinawnin unta. In langit laong niya, iban sin lupa, iban sin dagat, bukon pabahayan laong niya, daril sinawn, in Tuhan, samiul basir, Tuhan makarumog, iban Tuhan makakita.
Asab din dito ng Allah subhanahu wa ta'ala na may tayo katutan nyo. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Uno baha piyapanjari sila haway kung nagpapanjari kanila. At tawakan sila mismo baran na nagpapanjari kanila. Hati ni awnin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari ha manusia bang usarun sadya si manusia na akal nila kaingatan nila sinawon in Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari kanila. Ini karwa dalil kaingatan mo sinawon in Allah subhanahu wa ta'ala dalilul his kana naman si manusia sinawon in Allah ta'ala. Biya na si mga manusia mamung siya ya Rabbi ya Tuhan ko. Mangayo siya nagdoa po Allah ta'ala. Ubusirir ka niya sin Allah ta'ala yung piyangayo niya. Ya Allah, pauli anay ning law ko. Pauli man sin Allah ta'ala ning law niya. Dan dito hato ka na naman niya sin awin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa may tiyay may induaan niya. Namikyan hambuk usog hawak to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naguhutba siya atas si mimbar. Miyato'y hambuk usog deng hagimba. Laong sinambuk usog yaon halakatil amwal wang qata'atis subul fad'ullaha ay yaghithna. Nangayo siya doa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, najul jananin pangalta karena mayroon na ulan. Pangayo kita doa po Allah Ta'ala. Pangayo kami doa po Allah Ta'ala. Mamanda tuwan kita nyo ulan. Uwos siya ito nagtuoy. Nangin doa ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwos nagtuoy na nagidlo min dunya nagandom. Sarta di matumag tuwin ulan. Dahil harua si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habihat to kahalan. Kaya na naman si manusia. Sinawnin Allah Ta'ala. Timay masimpangin doa. Si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nagparatong siya ulan. Sa ruundun. Demikian kaingatan mo sinaunin Allah subhanahu wa ta'ala dalalatul fitrah. Dalil fitrah. In fitrah asal karya sali si manusia bang way unda kimangi in fitrah niya asal kaingat karya sali si manusia sin kaingatan nila inaunin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo pa ka manusia minsanin kahayup-hayupan kaingatan nila inaunin Allah ta'ala. Biya na si mga sanam, dahil mga doa sin sanam, hawak tuhi Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman, Allahumma inna khalqun min khalqik. Ya Allah, in kami, ya Allah lang si mga sanam, in kami, piyapanjari, in kami rin mga piyapanjari mo. In kami, piyapanjari, dahil mga piyapanjari mo. Fala tamna an suqyana. Ay mo kami, ini palayo rin mga karayawan dirihilan mo. Ilan mga ulan, natawakan ununo karayawan. Faqala, irji'u, balik na kamu. Faqad saqaytum bida'wati ghairi. Nalapay na kamu, kaya rihilan na kamu. Sindua si mga luka, hindi ka. Dan di ini, dalilul fitrah, kaingatan sinaunin Allah subhanahu wa ta'ala. In kahinapusan, dalalatus syar'. Dalil hasyara. Bukon, hangkan ini biyutang, dalil deng hasyara. Kahinapusan, bat amo ini, inlas na pagpiyanta sa manusia amo hindi kung mahagada syara sinakam Islam subay pagwaan mo na asila deng hadalil akal sabab bang mo siya pagwaan dalil deng Quran dalil deng sunnah da siya kumahakad indalil deng syara damikyan ini biyayta na sin Allah Ta'ala biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sinaun in Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari kato tanyo asabab din dito mawajib in subay kita nyo mag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Puas nga pag-iman pa Allah ta'ala, amay ito rukun iman panagnaan. In rukun iman hikarwa wa malaikatihi. Subay mo parat sayaw ning kamalaikatan niya. In mga sila malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, alamul ghaibi. In sila pagkakitaan. Ba't malaingkan mangipakita sin Allah ta'ala. Adapun sila di nato sila kakitaan. Piyapanjari sila sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hanuho. Dahil nga saya. Adapun manusia piyapanjari sin Allah ta'ala dahil haturab dahil halupa. Injin piyapanjari sin Allah ta'ala dahil hanar dahil hakayo. Mga sila malaikat piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala magtaat kaniya. Adapun nagbidda-bidda in kakahinang nila.
nagbidda-bidda impardakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga malaikat, nasabot kaya baita, ingan nila. Adapun inahlus sunnah wa jamaah, parat sayaw nato ingkatan ka malaikatan sibuda kaya baita ingkangan-nganan nila ibanway, sibuda kaya baita bang unin hinang nila ibanway, parat sayaw singkitan yung ahlus sunnah wa jamaah. Dahil nga mga malaikat Jibril, siya ini kaya pagwakilan sin wahi. Siya yung pagwakilan sin Allah Ta'ala wahi, magdamon pagkarasulan. Malaikat Jibril. Damikyan, dahil nga mga malaikat Israfil, ingan niya. Siya sabi ni kaya wakilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala maghuyop sin suwar, maghuyop sin sangkakala. Damikyan siya hambuk dahil nga mga nagdara sin aras, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini katuna Mikail. Mikail siya isabi ni piyagwakilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala singkatan katumbutumbuhan. Katan panghiyanong. Siya isabi ni piyagwakilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Into sila ini piyagwakilan sin Allah Ta'ala sin kabuhi. Malaikat Jibril piyagwakilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magda sin wahi. Ini wa fihi hayatul qulub. Amo ining kabuhi sin pangatayan. Mikail piyagwakilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala singkatan panghiyanong. Ini kabuhi dahil di hakin lupaan. Israfil piyagwakilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala maghuyop sin sangkakala. Damikyan ini kabuhi sin manusia. Puas dahil sin kahalam, buas sin halam sin kubol nila. Karena bang mahuyop nin sangkakala, in manusia halam singkul nila, magbalik mabuhi sila, magbalik mon kanila inyawa nila, sarata manaw na sila dahil halam sing pakuhulan nila. Duway ng malaikat yato nasabot, aun dahil mga malaikat piyagwakilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magkawa sin nyawa sin anak Apu Adam. Amunayn malaikat pagtawawon malakal maut. Aun pareng mga malaikat ingkakahinang nila mag-travel sadya sila rin di hadunya. Maglibot sila rin di hadunya. Bang sila tumakalanggal, mga sila nagbawas sa sing Quran, nagpapangadji, humundong sila yato. Amadyatin hinang nila. Aun dahil mga malaikat piyapanjar sin Allah Ta'ala, kiraman katibin, magsusulat sinhinang nato, manghiwan sinhinang nato marayaw. Aun dahil mga malaikat piyagwakilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magjaga sin sulha. Aun dahil mga malaikat piyapanjar sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magjaga sin narka. Aun dahil mga malaikat naraak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magsujud sa jarin ito at asin langit. Aun pakiaway ito sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil mga malaikat yatufuna 70,000 malakun kullu yawmin thumma la ya'uduna ilayhi akhir ala ma alayhi. Aun dahil dito Baitul Ma'mur magtawab sa dyan hinang nila. Magtawab yung mga malaikat din doon. Tiap adlaw kapituan ngayon malaikat in tumawab din yung Baitul Ma'mur. In makatawab piyaw di na siya makatawab magbalik sampai pamakyamat in dunya. Kapituan ngayon adlaw. Dahil nga panagdaan kapapanjari sampai makyamat in dunya. Bihat yung taon si mga malaikat. Mataod pa doon kayo dahil hato. Ini mga kamalaikatan piyapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala subay na ito parat sayaw. Ini katurukun sin iman wa kutubihi. Subay mo parat sayo ni kakitab-kitawan piyara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sin Allah Ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Nagparain Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab patiap-tiap rasul. Adapun di nato kaingatan ingkatan kitab, adapun in kaingatan nato sadya amo in kiyabaita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil mga kiyabaita niya suhufu Ibrahim wa Musa wat Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran hati niya intaud niya unum amo in kiyabaita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala halam sing Quranul Karim bangsa pama in aun haru kaing beta hati niya suhuf kan Ibrahim adapun in ka Musa amo in suhuf pagbasa suhuf Ibrahim wa Musa amo in Taurat hati niya limara in kitab kiyabaita halam sing Quranul Karim subay nato eto parat sayawon in kiyabaita damiken werong kiyabaita subay nato desa parat sayawon. Ini kaupat niya wa rasuli subay nato parat sayaw ning karasulan. Impanag ng rasul piarasin Allah Ta'ala Nuh alaihi salatu wassalam
in kahinapusan Rasul amuna in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ka lima dahing harukun iman wal ba'thi ba'dal maut. Sin maawon in kabuhi puas dahing hapagpatay si manusia. I manusia dahing no halam sin kubul at inimaksud dahing dihaini amuin buhiun pawaon ni manusia dahing halam sin amuin pakubulan nila. Law sin Allah Ta'ala minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dahing halupa pia panjari namo kamu usi balik namo kamu mampalupa hati ni mga patay manusia ikubul sila palang sin lupa. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra dahing nun halam sin lupa yan pawaon namo kamu magbalik hati di mga kiamat nin dunya. Ini pawaon na in manusia manaw sila mattu paparang mahsyar. In kahinapusan niya al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi subay muparat sayahun in qadar ini jumatu kay musibu da marayaw atawakan mangi sabab inyatu dahing Allah subhanahu wa ta'ala langsin Allah subhanahu wa ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar atini pa panjarisin Allah ta'ala in qadar pa panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala kay man nga ibu tahun hawairun pa panjari in dunya ini kay man nga ibu tahun asal pia sulat na sin Allah subhanahu wa ta'ala hakalam in katan jumatu sampai nasadya makiamat in dunya asal ben ditusubay na to parat sayaw ning kadar sibu da marayaw atawakan mangi adapun in magjatu katanyan amun ipagkadar sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan hikarayaw sadya in pagpapanjir sin Allah ta'ala saon waktu ini magdepende amuin hata ukyugdan sin kakahinang yaon aun waktu nagparatungin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hahukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin makatakaw sabay siya uturan 5 nahataw nakatakaw yaon asal mangi kanya mangi injumatu kanya adapun ikarayawat tukatan in Allah ta'ala magkadar aun hikmat niya bangsa pamaon kaya uturan 5 ikarayawat tukatan sabab muka ingkatan manakaw bang in tiap-tiap sukarul tiap-tiap panakaw kauturan siya 5 damikyan in pagzina inkyog dan sinukuman niya na salikang ikan niya sa braja mun siya bang siya nakalabay na paghula atawakan ini lubakan siya ada pun mga tao amuin nakakita sin siksa sin ini huminang sin kakahinang zina rin dihadun niya bat subay siya binsanaon na muka sila hati na ikarayatu kanila hati niya in kadar sibu damangi iban simarayaw inya turing Allah subhanahu wa ta'ala subay may ito parat sayahun subay may ito kahakarun tugtog na sadya rin di pangadya insyaallah ta'ala ahad susungon yan ganapan na to in pangadyan dahil diha kitab Aqidatul Wasitiyah mahuli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.